Urugendo rwo guhitamo nyampinga w'u Rwanda rwatangiye kuwa 11 Ukuboza 2020. Amajonjora y'ibanze yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga yitabiriwe n'abakobwa 413 bo mu gihugu hose. Aba bakuwemo 37 ari nabo batoranyijwe mu 20 bageze mu cyiciro cya nyuma cy'abahatariye ikamba. Kuri uyu wa 20 Werurwe 2021 nibwo urwo rugendo rwagombaga gushyirwaho akadomo hakamenyekana umwari ugiye kwambikwa iri kamba agasimburana Ishimwe Naomi wari urimaranye umwaka. Mu birori byabaye mu buryo butandukanye n'ubwari busanzwe kuko kuri iyi nshuro rubanda nyamwinshi yabikurikiraga binyuze kuri televiziyo ndetse no ku rubuga rwa YouTube mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri Intare Conference Arena hemerewe gusa kwinjira abakobwa bahatarira ikamba, abagize akanama nkemurampaka ndetse n'abanyamakuru bake, ariko buri wese akabanza kwerekana icyemezo gitangwa na RBC cyemeza ko yapimwe akaba nta bwandu bwa COVID-19 afite. Abakobwa bose uko ari 20 bari bamaze iminsi mu mwiherero baserukanye umucyo imbere y'akanama nkemurampaka, buri wese yerekana ko ari ukwiriye kwambikwa iri kamba. Buri umwe muri aba bakobwa yanyuraga imbere y'akanama nkemurampaka akabazwa ikibazo n'abanyamakuru bari bayoboye ibi birori, mu gihe abagize akanama nkemurampaka bareberaga hafi bakumva igisubizo atanga bagatanga amanota. Ibyo nibyo byatumye hasezererwa 10 hagasigara abandi 10 bagombaga gutoranywamo 3 bakagera ku cyiciro cya nyuma, ubundi hakamenyekana uwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2021. Kera kabaye amatsiko ya benshi bayamazwe n'abagize akanama nkemurampaka bemeje ko Ingabire Grace ari we watorewe kuba nyampinga w'u Rwanda 2021, naho Akariza Amanda yabaye igisonga cya mbere mu gihe igisonga cya kabiri yabaye Umutoni Witness. Ingabire yambitswe ikamba rya nyampinga w'u Rwanda asimbuye Ishimwe Naomi wari umaze umwaka ryambaye. Akimara gutangazwa nk'uwegukanye ikamba, ijambo rya mbere yavuze no gushima Imana. Yagize ati, ndashima Imana, nzakoresha uyu mwanya ngo mbere urugero abandi bakobwa kandi mbonereho n'umwanya wo gushyira mu bikorwa umushinga wanjye. Yashimiye ababyeyi be ndetse n'umuryango we wose wamubaye hafi mu rugendo rwe rwo gushaka ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Ingabire yahanuye abandi bakobwa bafite inzozi zo guhatanira ikamba rya nyampinga w'u Rwanda kutagira ubwoba bwo guhatana kugera ku cyo bashaka kuko byose bishoboka. Uyu mukobwa w'imyaka 25 y'amavuko yinjiye muri Miss Rwanda ahagarariye umujyi wa Kigali. Yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri Bates College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yize ibijyanye na Dance with Concentration in Globalization, Philosophy and Psychology. Uyu mukobwa wegukanye ikamba rya Miss Rwanda 2021 yahawe imodoka nshya ya Hyundai Creta yo mu 2021 itangwa na Hyundai Rwanda. Azajya ahembwa 800 ku kwezi, azatangwa na Miss Rwanda Organization. No kuvuga ko umwaka azamara n'ikamba azahabwa 9,600,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Yemerewe kandi buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali. Umushinga uzaterwa inkunga na Africa Improved Foods. Azahabwa lisansi umwaka wose izatangwa na Merez Petroleum, ahabwa internet y'umwaka wose azahabwa na True Connect Rwanda. Gutunganya umusatsi mu gihe cy'umwaka azabikorerwa na Keza Saloon. Yemerewe kuba mu mpera z'icyumweru we n'umuryango we bemerewe gutemberera muri Golden Tulip La Palisse i Nyamata mu gihe cy'umwaka wose. Yemerewe kandi kujya ajya kurya mu gihe cy'umwaka wose muri Cafe Camellia. Azahabwa telefone igezweho, azahabwa na MTN Rwanda. Igisonga cya mbere Akariza Amanda azahembwa 1,800,000 y'amafaranga y'u Rwanda, azatangwa na Bella Flowers. Yemerewe buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali. Yemerewe kuba mu minsi y'impera z'icyumweru yajya asohokera muri Golden Tulip La Palisse Nyamata mu gihe cy'amezi 6. Naho igisonga cya kabiri Umutoni Witness azahembwa 1,800,000 y'amafaranga y'u Rwanda, azatangwa na Volcano Express. Ahabwe buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali. Yemerewe kuba mu minsi y'impera z'icyumweru yajya asohokera muri Golden Tulip La Palisse Nyamata mu gihe cy'amezi 3. Uretse aba hari abandi bakobwa begukanye ibihembo bitandukanye. Muri abo harimo umushinga urimo agashya watsinze ni Musana Teta Hensi. Uyu mukobwa afite umushinga wo gukora ibikombe mu mpapuro zitangiza ibidukikije, atari mu Rwanda gusa ahubwo no mu karere. Ibihembo azahabwa 500,000 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, bingana na 6,000,000 mu gihe cy'umwaka, azatangwa na Banki ya Kigali. Umushinga we uzakurikiranwa n'ahabwe n'ubufasha mu by'imari na Banki ya Kigali. Yemerewe kandi buruse yo kwiga muri kaminuza ya Kigali. Naho nyampinga wagize igikundiro kurusha abandi Miss Popularity yabaye Kayirebwa Marie Paul. Mu bihembo azahabwa 1,800,000 by'amafaranga y'u Rwanda, azatangwa na MTN Rwanda. Telefoni ya iPhone 10 Plus izatangwa na MTN Rwanda. Yemerewe internet y'umwaka wose izatangwa na MTN Rwanda. Azajya ahamagara ku buntu nabyo bizatangwa na MTN Rwanda. Yemerewe kandi nawe buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali.
ni mu gihe nyampinga w'umurage Miss Heritage yabaye Ishimwe Sonia. Mu bihembo azahabwa harimo miliyoni n'ibihumbi magana by'amafaranga y'u Rwanda azatangwa na IGIHE Limited. Yemerewe buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali, azanafashwa na IGIHE mu bukangurambaga bwo kumenyekanisha umuco nyarwanda n'indangagaciro zawo. Ni mu gihe Miss Photogenic ni Miss uberwa n'amafoto yabaye Uwase Fiona, azahabwa miliyoni n'ibihumbi magana 800 by'amafaranga y'u Rwanda. Umuterankunga uzamuha ntaramenyekana. Yemerewe kandi na buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali. Umukobwa wagaragaje impano yihariye kurusha abandi yabaye Umutoni wa Sandrine, azahabwa miliyoni n'ibihumbi magana 800 azatangwa na HDI Rwanda. Yemerewe kandi na buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali. Miss Congeniality no kuvuga mu bukobwa wagaragaje kubana neza n'abandi, kubanira neza bagenzi be, yabaye Gaju Eveline. Mu bihembo azahabwa harimo miliyoni n'ibihumbi magana 800 by'amafaranga y'u Rwanda azatangwa na Peters Bakers. Yemerewe kandi na buruse yo kujya kwiga muri kaminuza ya Kigali. Ngayo nguko urugendo rwari rumaze iminsi rwo gutoranya nyampinga w'u Rwanda, uyu munsi nibwo rwashyizweho akadomo. Kuri ubu Miss Rwanda 2021 ndi Ingabire Grace asimbuye Nishimwe Naomi wari nyampinga w'u Rwanda 2020. Ndagushimiye cyane ko wari unkurikiye. Nitwa Bahawe naho iyi ni isi mu ncamake. Niba utarakora subscribe nagusaba gusiga ubikoze kugira ngo nande makuru yacu ntakagucika ahubwo ajya kugeraho mu wa mbere. Murakoze cyane, mukomeze kunogerwa na gahunda zacu, mugira amahoro.